sizomxelela kanjani uPrive engafuna uthetha nathi ethi siyimfucuza kutheni lento uPrive yena asivalele basingadli nokudla emathunjini kodwa amapasi ethu xa ufana masimvotele uyawadinga abona ngoku silumkile wonke umuntu uyasihala njengoba sihleli la ngoba uyazi uba siphethe ama-ID kusadlula umhla ka4 kuNovember siyabethwa siyakhutshwa la kuthiwa masihambe asaziwa kodwa siyaziwa ngokuba sikhona ngoku bengingafuni ukuthetha ngoba ndiyabike ndathetha mna kunyakaza nethambelele phansi manje uxela inyani uyabona ngonje uma kuzovotwa siyaziwa uba sikhona wonke umuntu uyasithanda emva komhla ka4 kuNovember uzonibuza uniphawu ulwimi asophinde saziwe umuntu la kuzongena amaphoyisa asempangeni la ezosibhuqa esibetha silambe apha eziswini ngicela ukuphinde nginibingeleleke babukeli bethu bakaDukuza TV nisakhuluma naye ke lapho uPhumlani wakamhlongo ola ke endaweni yasemhlali ekade ingaphansi kwenye iward ke kodwa udaba solizwa mase iphakathi ukuthi ke sekuward bani njengamanje sibonge kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV sicela niqhubeke njalo nothando nesupport enisipha yona ngoba igama lethu liyaphakama nje ngenxa yothando lwenu nesupport nababukeli bethu bakaDukuza TV bayalithola lonke usizo ngenxa yothando namandla eni nesupport siyabonga nje kakhulu kulokho babukeli bethu bafowethu ngiyabonga nje ukuthi nisithembe siyabaphathi bakwaDukuza TV ukuthi inkinga zenu nikwazi ukuyibika kuthina ngoba kushuthi ke amandla ethu akhona maningi nani lokho nikwenzayo kuyasisiza kakhulu ngoba kusinikeza amanye amandla amakhulu kakhulu thina ukusiza kwenu bafowethu kuuthando kuthina kuyinto esithokozisayo nesiqhubekela phambili so nje mfowethu ngicela uphinde nje mhlambe uthi ukubeka kancane nje udaba okuyilona olunhlanganisile la ukuze sibone ukuthi siyabakaDukuza TV sihlangane nabahlali base South Africa ukuthi yini esingabambisana ngayo sinincedise ningabahlali ngiyabonga mfowethu sibonga inkonzi amandla awethu ngenkani forward to socialism forward to socialism forward abash capitalism abash capitalism abash ngizolithatha lelithuba ngibonge igama ufezile umzukulwana kaBaba uGosa bahlali ngicabanga ukuthi nakuwe inkonzi ngizothatha lelithuba ngiqale ngibonge kuwe nakuyona inkabile uhambisana nayo ukuthi nidine emakhona omunye wethu okhalayo ngoba nike nasho nani ukuthi nidila ngokusiza abantu okusuke bedinga ukulapha ngicabanga ukuthi ukulapha akona ukulapha ngokuthi ulimele emzimbeni nokulimala emphefumulweni sukudinga umuntu ozokulapha so yilapha eningenelela khona nini so siyabonga kakhulu ukuthi niziphithuba nizofika sibonge nakuona inkosazana nobaba wakwayo abathe baziphithuba banicela banithinta siyabonga kakhulu kuyinto enhle siwumphakathi nje ngingazoba mude ngoba ngemude ngicabanga ukuthi isicelo senu sibe sisodwa nje isicelo sethu kunina sinenkinga la sinsahlala la singabantu abavotayo nabantu ebekusuppose ukuthi ngokwesimo somthetho wase South Africa konke okungamalungelo esukudingayo siyakuthola la but kuyiward ebesibhilonga phansi kwayo iward enguward 28 erana ikhansela ward 22 I'm sorry yes ngoba sesishintshelwe ngaward 28 so besiphansi koward 22 la ebesiphethwe ikhansela uPrive so yila bese kumele sithola khona izinsiza mangithi izinsiza like amanzi ogesi nako konke lokho ke sikumele siyakuthola kuhulumeni so asikwazanga ukuthola besizama ukwenza imihlangano naye nokumcela but kuyinhlakazimano moya so akukho lapho wazama ukumitha thina noma sesicela ukuba nomhlangano nawe besikhahlela ngayo yonke indlela so angeke ngize ngikhethe amagula bakhona ozakwethu engicabanga ukuthi kuyibona abangakwazi ukuthi nabo balihlahlela udaba basho ukuthi ikuphi nokuphi la bese yiphi iminyango bese sihambe kuyona ebesivalela kuyona iziphi enye izicelo besizenza kuyena ebesivalela kuzona so bengithi mina manje ngihighlight amafishane mangingabuza mawuthi nivalwa yilona ikhansela eliniphethe kule ndawo ya yilona ikhansela ngoba ngisho nje ngoba mangingasho nje kune documentary nje ayikhipileyo bekade eseradweni la elifestyle ebizwe enye intatheli ekuthiwa nguPeni la bechaza ukuthi sisebenzisa ugesi ngendlela engekho umthetho namanzi swantshontshile which uyena bengasuppose ukuthi usho leyo nto ngoba thina siphile ngaphansi kwakhe and umthetho wase South Africa ngicabanga ukuthi ku section 26 la uthi umuntu mehlale isikhathi esingaka
kubalekile ukuthi umasipala abe seyangenelela eseyalekelela ngeensiza like amanzi nogesi. So thina ngicabanga ukuthi njengabantu abahlala la sikwazi ukuthi sihlala la singabantu abavotayo singabemi boMzantsi Afrika ngoba akukho la singaya khona singaba la eSouth Africa alikho elinye izwe esilaziyo ngaphandle kwaleli. So uma ukhona ugesi la namapipe wamanzi ekhona la esiya kulabantu abanemali thina ngoba singenayo imali kumele senze njani siwabukele ahambe la singabi nawo amanzi singagezi singaphuzi. Kodwa lawo manzi afakwa yithina siwafakela la abantu bona bathi ayikho imali. Ayikho kanjani imali nako amanzi siwaxhumile manje but sithi people's connection because kuyinto yethu sithatha amanzi wethu awukwazi amanzi wethu kanye ugesi wethu udlule lapha kwethu ngoba bona bese busy asibalekelela thina. So yiloko esiye okunye siyesizama ukwenza. So engicabanga ukuthi bakhona nogxa bethu abazokwazi ukuthi balekelele basho ukuthi ukuphi nokunye kuningi asivalela khona. Ngicabanga ukuthi nabahlali bayazi bayafisa nabo mhlawumbe ababini abathathu bathola ithuba lokuthi bachaze yabo. So angifuni uze ngikhulume kakhulu ungadlulisela kunango Anibonge lo ngumzingisi wakwaMadikizela la isihlala ngenkani. Nizobulisa abahlali bonke basesihlala ngenkani nibulise nenkokheli zethu ezisifakashele ukuzozwa udaba lethu ukuthi sikhala ngani la isihlala ngenkani. So njengoba bese ngichazile ukuthi niubani andizi ukwanda kakhulu umfowethu osukayo sewashayila amaningi. So eyona ngxaki enkulu kakhulu ikhansela esiphansi kwalo wa 28 elingupriv elingu22 sorry ndiyaxolisa. So alikaze lisiprovide oko sahlala la kule ndawo ngeensiza zomphakathi okuzidingo zabahlali bala eSouth Africa okungamanzi ugesi ama-toilet nendawo yokulahla udoti. So izinto esasizicelile ezo ekhanseleni from 2021 lathi ngelo xesha malisuka ukuthi lathi lizohamba liyohlangana nomasipala libone ukuthi lisisiza kanjani, liyohlangana no-Transnet ngoba le ndawo sihleli kuyo indawo ka-Transnet ukuthi yeyiphi into elingakwazi ukuthi lisiprovide ngayo kwento esikhala ngazo. Alibuyanga kuthina sibe sazama ukugqugquzela ukuthi sidibane nalo alifunanga ukuhlangana nathi. Sithe sesithola sathola ukuthi lithi ngeke likwazi ukusiprovide ngalento esizidinga uba le ndawo sihleli kuyo asikho mthethweni la sihleli khona sisengasuswa noma kunini. So sabe sithi thina singabahlali balana siyadinga ukuthi nathi siphile njengabantu siyavota la bese ungu-2023 njengoba niqale ngo-2021 nje maningabeka nje kubuyele emva kwafika no masipala ilokhuzani imeya la ngo-2021 ikafika sayichazela inkinga zethu nayahamba ingumuntu abayohlala phansi bobonisana ngodaba lethu abaphindanga babuye. So silo sigqugquzela ikhansela ukuthi malizame ukuthi lisihlanganise nabantu abangasiza malithi ngelikwazi ukusisiza. Esikutholile kulo ukuthi seli against thina lilo selilwa nathi hayi ngoba kuthiwa alikwazi ukusisiza. So into elishoyo lithi la sihleli khona kusemthethweni. Into esicelayo thina indawo yokuhlala and ufe kuthiwa le ndawo ayikho emthethweni sithe la kule ndawo esikuyo isizathu esasibeka la ngexesha kune-COVID singasebenzi siphelelwa imisebenzi zange sikwazi ukumelana nama-rent. Abaninzi bethu bagcina sebengasakwazi ukubuyela ematorhweni ebebewabambile. Yilokho kwasiletha la ye 2000 safika-ke sabeka ukuze sikwazi nathi ukuthi sibe ngabantu singafuni ukuyobamba inkunzi ngoba kuthiwa sisebenze sifuna ukusebenzisa izandla zethu ukuthi sizisize thina. So uma bese besitholile izikhulu zala eSouth Africa ukuthi sihlele endaweni engekho umthetho ngendlela esisize ngayo ayikho umthethweni kufanele basisize bona bangasilahleli ngaphandle kuba njengamanje la sihleli khona sengamakhaya ethu apermanent. Asikwazi ukuthi kuthiwe la sihleli khona kuthiwe asikufanelanga ukuhlala la. One, njengoba seyila into esibenefita kuyo zindawo okusetshenzwa kuzo siyakwazi ukuwalka siyofika kuzo ngenyanga ngaphandle ukugibela amatekisi.
amatoho akhona kubamba namhlanje kusasa ungakwazi ukubamba, so siyakwazi ukuqhubeka siphile sihambe siyofesa. Okwesibini sina iclinic la iduze, ikhona iclinic ngapha eBhaleti, ikhona iclinic eShaka. Kuze ndawo ezi siyakwazi ukufikelela ngeenyanga noma ngaba kuthi isimo sibi kangakanani. Okwesithathu ikhona ipolice station la inkinga esihlangabezana nazo ezabahlali siyakwazi ukuthi sisheshe sifike emaphoyiseni. Ezona zinto kuzidingo zomuntu la suke ehleli khona. So okunye ebendicela ezikhulwini ukuthi uma zibona lo daba lethu sicela lisondele nizosiza, usizo siyalidinga kakhulu. Asikwazi ukusuka la ngoba sisondelela amatoho ukuthi sikwazi ukuvuka siyofesa. Asifuni ukuya kwenye indawo njengoba bese nibalile. Sicela ukuthi uma kuya ngokuthi le ndawo bathi ayisifanelanga mabasisamele indawo ekwakhona la esizokwazi ukuthi siqhubeke nempilo. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ukhuluma wapheqa amagula nkabi yami. Ngiyabonga kakhulu mawami. Bike nje babukeli bakaDukuza ubike nje igama. Okay, babingelela ababukeli wakaTV kwaDukuza. Lokhulumayo noNhlanhla Zikhala bamazi ngoMamhlongo. Ngihlala la eMhlali endaweni yasehlala ngenkani neminyaka ewu6 sihlala lana. Inkinga yethu sidinga ukuthi uPrivi eze lapha kuthina sizokhuluma naye. Sinama question amaningi singambuza wona uma ngathi uyaqhamuka lapha msiyamdinga nje kakhulu ngoba yini lokhu safika la thina besazi ukuthi uyena ikhansela lethu, besazi ukuthi emecela ivoti thina ivoti lakhe silinika yena. Kuyimanje usijikela ukusijikela kwakhe balaleli ukuthi athi yena akasasidingi sisondele eduze kwakhe. Nalokho ukuthi akasasidingi sisondele eduze kwakhe sifuna ukwazi ukuthi ingoba yini ngoba uyasazi sineminyaka sihlala lana. Okunye mesithi sizaba amathuba omsebenzi ugijima aqala yena ehambe efike evimbe lapha ethi laba bantu bengasebenzi la. Okubhlungu kakhulu ukuthi njengoba sihlalela sinezingane, izingane zethu zifunda la. Asikwazi ukumane sisuke siya kwenye indawo singazi izingane zethu sizoyifaka kuphi esikoleni. Okunye futhi uma simbhalela incwadi akaphendula akenzi lutho. So into esifunayo ukuthi yena eze sichazele kahle nisitholele yena ebuye lapha phambi kwethu. Siyabonga. Ngeke nje babukeli bachazele igama lakho noma siyaxoxa. Aninibulise nonke babukeli bekwaDukuza FM kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo ezahlukeneyo. Lokhulumayo nguNosipho wakwaMcobothi inhlala la eMhlali. Mina 6 years inhlala la eMhlali. So njengoba sihleli la eMhlali siyalidinga usizo, siyalicela kakhulu. Phansi kokuthi asinakekile njengoba sihlezi lana, asithathwa as if nathi singabantu. Kanti nathi siyathanda ukuthi sibonakale ukuthi singabantu. Singabonakali kuba nakho sekuya kuma elections sekuyovotwa. Ngiyathemba njengoba kuzovotelwa omasipala, ikhansela elizosiphatha njengoba sesizophuma kwa 22 sizongena kwa 28. Ela kwa 28 lingenzi njengaleli eliphumile elinguPriv. uPriv usihlukumeze kakhulu kule ndawo. Ebengasifuni totally ngisho nje nthi ebengasifuni uPriv akasifuni. Ude wagcina esikhundleni sokuthi uPriv makakhulume nathi malunga nokuhlala kwethu ukuthi okusirongo lapha siyangcolisa senza kanje khona sizoklina. Asingaba abantu abanodlame, asingabo futhi abantu abalwayo nawe uyakwazi lokho. Ife befika ukuthi asitshela ukuthi niyangcolisa emgaqweni, niyangcolisa lapha musana kuba ngumsindo, lokho besizokulungisa besizokusota out kube right. Not ukuthi yena abizi Korea abe siyasifaka kuma social media. Asikuthandi lokho, makakuyeke, angaphinde nje akuyeke, masithathe njengabantu. Ngisho noma ngayofika kuphi lokho ngifisa kufike bazi ukuthi umuntu ohlala emjondolo naye ungumuntu, uyavota njengomuntu wonke, uzenza zonke izinto ezenziwa ngabantu. So masibe ngabantu nathi masithathe njengabantu. Ikhansela lizosiphatha, ngicela nalo libe neqiniso lisiphathe kahle, lenze njengana kwezinye indawo, lingasithathi as if thina singabantu. Ngiyabonga. Mangingabuza nje mama mhlawumbe ngoba siyazi ukuthi ke amakhansela aqhamuka einhlanganweni eziningi ezihlukahlukene. uPriv ungaphansi kwayiphi inhlangano njengoba inhlangano zikhona ngoba iward neward iphathwa inhlangano ethile. It's not just ikhansela kuphela, kuba ikhansela elingaphansi kwenhlangano ethile. Ungaphansi kwayiphi inhlangano? Ungaphansi kweDA.
Okay, iDA. Yebo. No, okay. Ngiyabonga kakhulu mama. Siyabonga. Engicabanga ukuthi ke babukeli bethu ke sekumsebenzi wabo ke abaphathisene nayo iDA abaseduzane ngoba lento siyazi ukuthi njengoba sebeyibekile abahlali abangaphansi kwalo ikhansela leDA bayasho nanokuthi ke balivotelile leli khansela kaningi ningana bekule ndawo le. Belifike kubona kodwa since begcine ukuvotelana emva kwalokho abasafiki. Ndinibulise. Igama lami ndinguphelokazi kaNogwede. Usuka ngapha esajonisi. Ndafike ndahlala la eThethe. Mendisuka eThethe kwacaba kuphela imali yerent ndeza la. Kuningi singakhuluma kuze kuse. Futhi nani ngangagoduki xa singathetha zonke into ehlukunyezwa ngazo la. Cha sesiqhawuleza aziphambili. Esibonayo ba nani izokwazi uzimamela. Ngondlela iphaya ndiyacunuka. Kukho ligama sibizwe ngalo nguPrivi ngoku. Athi thina siyimfucuza. Ndiyacela nina bakwa TV xa nimbona uPrivi nimxela ba ndithe andilithande lo gama. Imfucuza ligama lesithuko inhlamba ngesizulu. Sisithuko esikhulu kakhulu esathuka ngazo. uPrivi la xa kuthiwa thina sizoni kwama-food parcel uthi thina masingaqhubeki neyonto masinganikwa nto. Xa sithola umsebenzi uyema athi asizunikwa umsebenzi la ngoba yena akasayinanga. Xa simqonda sithi makasisayinele basikwazi uthola amatorho akafuni ukusayinela uthi akasazi. Uba sisukume apha sahamba socela usizo endaweni waluvo losizo uyegijima ngemoto yakhe athi abantu basehlala ngenkalo ungabaniki kwanto. Ndifuna uxela into emfihlo beningakanga ndiyithethe. Kunabantu la abazintandane esayaso bacelela usizo olokuthi sasiyamacela abantu umsebenzi. Xa sifika kwathiwa kutheni nina ningakhulumi ngabantu benu abahlala ngabodwana abazintandane nabantu abakhubazekileyo bayasizwa la. Utsho kwamasipala. Leyo nto uPrivi uthe asoyiva wabuyela igqabi kusapha kuthi ezobuza bakuthele into simjikela ngemva sihambe sokhuluma into ezibalekile singamxelelanga. Sizomxela kanjani uPrivi engafuna uthetha nathi ethi siyimfucuza? Kutheni lento uPrivi yena asivalele basingadli nokudla emathunjini kodwa amapasi ethu xa ufana masimvotele uyawadinga. Babe kuya ngokwami mina bhuti. Bengekho umuntu bezophinda fotolo emhlabeni. Sendizonda kwa ile ID yami bandayenzela ntoni na? Ungcono umuntu ongena ID ngoba kho vote alinika umuntu asoba phaphezulu afama umqengele ngamatye. Abantu bafika sibacela amavoti ukuthi sibanike basagqiba basoba phaphezulu basigibisele ngamatye bazibize ngemfucuza bathi zidenge kodwa xa kuzovotwa asizozidenge. Obudenge bethu bujike buyephi xa sekungavotwanga? Yabona ngoku silumkile wonke umuntu uyasihala njengoba sihleli la ngoba uyazi basiphethe ama-ID. Kusadlula umhla ka4 kuNovember siyabethwa siyakhutshwa la kuthiwa masihambe asaziwa kodwa siyaziwa ngokuba sikhona ngoku. Beningafuni ukuthetha ngoba ndiyabike ndathetha mina kunyakaza nethambelele phansi manje uxela inyani. Uyabona ngonje uma kuzovotwa siyaziwa uba sikhona wonke umuntu uyasithanda. Emva komhla ka4 kuNovember uzonibuza uniphawula ulwimi asophinde saziwe umuntu la kuzongena amaphoyisa asempangeni la ezosibhuqa esibetha silambe apha eziswini. Asinikwa umsebenzi asinikwa ntsho nama-food parcel lapho urhulumente uPrivi nami ufuna siwathenge na? Anami ucima xa siwathenga ngantoni? Asinamanzi la asinagesi uthi thina siyimfucuza. Akafuni kwakusinika nto uPrivi ufaka iqhops ngenxa yoba thina samnika amavoti watsho athenga amaqhoks yena. Njengoba thina sihamba phansi ngehlangu uba ngapha yaseziphukuphuku yena unamaqhoks funeka angenela athi thina siyimfucuza. Andiyithandi leyo nto. Ndingayibonge loo ndawo. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga. Izinto ezibalulekileyo nje Yes, my brother. hayi ngizophinde ngibonge bafu ukubuya. Ngicabanga ukuthi indaba ka-IEC angizoyiphendula kakhulu but esikwaziyo kwafika u-IEC ecela indawo yokuthi kuvotelwe kuyona kurejistwe nakuyona or which kuyi-crash i-Happy Kids esazenzela yona ngoba sibona siwumphakathi. Ngicabanga ukuthi ikhansela laloko lisivimba nakuyona lithi singaspendi izimali ezininzi ngokwenza izinto ngoba le ndawo sihleli kuyona yethu sesingasuka noba yinini but thina ngoba sibona ukuthi iy'ngane zethu zidlala la emgaqweni azikwazi ukudlala kule ndawo. So uma sizakhela izinto ezifana nalezi esihlala kuzona uhulumende ugcina sekhalaza ethi ingane ayikwazi ukuhlala ifundele endaweni ekanje sasesidecide ukuthi masekhe leya ndawo. So i-IEC nayo ubonile wayithanda indawo wabona ukuthi hayi kuyindawo e-right isingavulwa enye indawo yokuvotela.
lokho akushoyo uma kampunyela losukayo ngicabanga ukuthi izinto bekuxhunyana kulento zabo zokuxhumana kulama social media kuma group ebekuvela ukuthi kunenkunzi biveza ukuthi maye kungabi savotelwa la ayishintshe voting district yela encompassation so which bekuyinto ebingekapasi kuyavela ku map ukuthi iyo le ndawo kumele kuzovotwa kuyona so kuphendula lapho nje engakudlulisa nje okuncane ngicabanga ukuthi kuba lapha kwami nokuba lapha kwethu imosti yethu siyayiqhenya ngathi kanjani singumphakathi organize abantu baye bakhale ngokuhlala emalokishini nokuhlala emjondolo umjondolo uthathwa ithina elingenalutho uthi mosuliphosa lapha libanga umsindo kakhulu or which si different thina kuleyo nto ngoba ubona lama sithi amandla ngicabanga ukuthi uyezwa sithi ngawethu ngenkani kube nalento ethi forward to socialism so izinto esithe ngokuhlala kwethu la singumphakathi ngoba sihlala la njalo ngenyanga kuphoqelekile ukuthi sibe nawo umhlangano ukuthi sibuyekezana ukuthi ngoba sihlele la siphuma kanjani kulolisiza ngoba uno 5 rand wenza kanjani ukuthi lo 5 rand ushele nami ngibe no 5 rand sonke sibe no 5 rand shele lo 5 rand impilo esiyiphies sami ukuyiphila le kushiya ubuyisa impilo yamandulo kuzoba impilo yamanzi konke lokho ngicabanga ukuthi sikuthola kuyine movement ekhona ebeke wakhuluma ngayo uPrivi eradioini esiphansi kwayo kuthiwa abahlali basemjondolo APM so ekhuluma ngezindlu nesithunzi nomhlaba so ayibona abantu guguzelayo abasilekelelayo ukuthi sibe organize kanjani nala esineyinkinga khona siyokhala khona so ngabanye babantu ekuyibona ngicabanga ukuthi kuyibona abasenza ukuthi sifunde kakhulu ngokuqhubekayo nangokwesystem esiranwa ngayo eSouth Africa ngoba usizwa umama bekhala sithi kuzokwenzeka manje wonke umuntu every councillor liyafisa ukuzofika la neyiphi inhlangano noba iNC noma yini iyafisa ukuzofika la izokhuluma nathi ngoba sekusondelele insuku but makuphelele ezantsuku akekho uzophinda sondela so yenye zezinto esiyazi ukuthi vele isystem abanikeze yona bayakhohle ukuthi lamandla banawo bawatholela kuthina abantu base South Africa kunento abayikhohlwayo engayisho nje mawusuku selectiwe ukuthi ungumholi for example mangathiwa mina ngusihlalo kule ndawo awisha nginawo amandla mina akhona wodwa amandla nginawo abantu abanamandla yilabantu abangivotela mabengithanda bengahlala phansi ngithi ngiyakhuluma ungabi khona nomnye ngithi ngiyababiza ungazi nomunye usho ukuthi into yami ayisekho so nalabantu abafana noPrivi if bekuthiwa siwise ngokuphelele okanye bekuthiwa sinamandla ngokuphelele but sawa build so wonke umuntu abewashi mangenzeka nje sibe namandla ngokuphelele singavala konke ukumbonisa ukuthi sithi makasuke lapha kungena umuntu ozokwazi ukunakekela abantu base South Africa ukhathiseke ukuthi uvotela iphi inhlangano but kubalekile usilekelele so ngibe ngithi man unpack lokho ukuthi kunabantu ekuyibona basilekelelayo lento ayishoyo ukuthi hayi masibuyele emuva emalokishini yila sibulawa khona yila each and every weekend ngoba kuyi weekend manje mawungaye kulamalokishi aseduze 100% okanye 99 ungezwe kuthiwa ukhona umuntu oshonile but la sekuneminyaka sihlala la with peace si organize ngendlela exakile amandla Rashangithi sorry Max sibulo socela ukuthi sivule ngaphakathi kancane case ngicabanga ecrash hayi ukhiye mawungekho kude ungawari soyishaya ngaphandle ukhiye mawuseduze soyishaya ukhiye mawukude yinhle indawo futhi yaso sorry khona umbesoma kanti abamwe awubhizi ngani kanti machati bakhona umbesoma ubonisa umbesoma bafowethu bafowethu uhulumeni siyazama ukumhlangabeza afike siyamhlangabeza Round nayo ngikreshe njela.